indaba yakhe wena uyisiphethe induku uNkulunkulu wami uyabona uyisibuthubuthi wena ngomunye nje otamatisi kahle masikhuluma eqinisweni nawe ngomunye utamatisi sikubekezelele uphela kuneskill esithize sidingwayo kuwe ngezani kodwa utamatisi wawe buke nje ngophethe induku wathi phethe briefcase Wengenza ukuthi ngethemba ukuthi singapheli kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Ngizwe Mchunu. Uma uqala ukulalela channel qinisekisa ucinezele subscribe uzowasole zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Yonke le nkulumo eyabhala ke ugezani isusa lapha enkulumeni kaNgizwe Mchunu ethi ke khathide I love you my brother. Wengane zakwethu le nkulumo ugezani bese editor ke wayiposta lapha ku Facebook. Yonke le ecasule Ngizwe Mchunu oyengane zawethu mina ke sengiphuma kanje.